Bese siba khona siba nalezizwe kuthiwa ngamajaji. Amajaji ke izizwe lezi ezisetshenziswa kakhulu abafundisi. Amajaji. Lokuthi uthi uhleli mhlawumbe ake ngithi ni 1 million esontweni. Nigcwele nonke ithende. Asuke nje ukubiza ngegama athi wena ungubani wakabani, ngicela ukuthi usukume efrijini lakho ushiye ukunana sishibo namanzi neqanda. Vele kusuke kunjalo. Lelo jaji lelo liyakwazi ukuthi likutshele ukuthi la sontweni lana kunomuntu ogqoka ukuthi nokuthi unenkinga 8888. Ijaji lisebenza noma kuthiwa ufuna ukuba inyanga awuyona inyanga, ufuna ukuba yilokhuzanyana, ufuna ukuba ake ngibekise umfundisi, ake ngithi ufuna noma ukuba yini into ethile mhlambe njengabantu baseParliament ukuthi ufuna ukuba ikhansela. Sikusebenzisela yona ijaji leli ngoba liyakwazi ukukutshela izinto ezizokwenzeka ukuthi cha kule khetho leli uzawuwina. Ebese siyabathatha labafundisi sigqaba la kubo la ezandleni sesibanikeza ke lamandla angazi ukuthi emkhulu asakhuphukile. Umfundisi makakabeka isandla kuwe la ekhanda njoba nibona abantu bawa bese nithi hayi abantu bayiwisa abantu ile mimoya nalamandla esiyinikeza labafundisi ukuthi makathinta lekhanda lakho uzwe lenqondo yakhe ihamba ushaywe isiyezi ubheke phezulu. Uyayibona ke sesimnikezele into ekuthiwa i-extra power emajajini. Akakutshelene ukuthi wena ngelanga elithile uyothola umsebenzi kuphi wena. Ufaka iCV kuphi ilawo mandla lawo abese yena athi woza ngikuthandazela ukuthi leso simo leso masingachintshi. Akuthandazele nangempela kuphume lemimoya lebe ikhona uqhubeke wena uwenze njani uthola umsebenzi. Sithi amajaji lawo kodwa still nawo lezo kufola under izizwe.